Ner mala kenyam tukon ke update ke kui Tumani Peace Initiative and lat ke rei wich ka Nairobi Malcolm South Sudan government kana party ni ki bonten kon te cha tagrar kume South Sudan en raj bukon lingwas me men pai kana lat adwa badanan chicken tar kore tuok karon kina dangro with the well jok dua brand chicken lat ke jen bu kon right non bana men chicken lat bana jelin kel ko bu kon mandana to re which ka Nairobi kam ken bu kon chu ngach ko gana to ngwan shit me chana right tin pan ko do be shi ke nyur ke je she ngot ban go ngode wil ken rodien ban me ban je kullinga gwa kel gwaye kan kono re den la me di jogono mi jirama jidit ko subscribe ke ku notification bell ku je twang ku comment ka ku je share ka netin ko ken gwaye en wana ka raja dan lat kono gwasame re which ka Nairobi gwasalat ke Maltin ke Tumani Peace Initiative ke mal en ngas ke nije en wo ejen bi South Sudan lo shmaramo ke ejen bu kore dan e chituok re which ka South Sudan ejen bi bado ejen ban lingon gwasame ka dobran chikane tuokaje kan bondang raw de ko larno kume ramnen yen magwasa me pagana mum ramadan na kuer soma men cha kula lele tema la kuer United People Alliance ko bondang wanten konten cha banyarare kume ka ajen cha kwanya la kuer la chairman kan kolmanyang the head of government delegation ramadan cha kwanya la kuer ka kume na me turum kan nawal kanidin kontin dong kwa ngado kwa je lead and maladan lat kere wichin winami la Tumani Peace Initiative bana mandan jikan kula lat ko gor kono bana update mugwa kamanda anan lat kere wish kan Nairobi kan bontiti ku kwimal ka bana jelin kel kalwore ke ko do bana nan chikana nonga ja bana we woniam ne tin loch ka ji South Sudan mara re wich ka Kenya chikana la no en wale ke changa jandang jogu de kel ka pai kel ron kina dang raw witi jandang raw de diech si bondang wan tin kwala chole United People Alliance tin cha kuin Korean ke cha de ngin cha lat gwaskel no ken chika nyur ke bon kume mala bon entipin ke kume South Sudan ka kwi do be dane ci korche to ko jere wecce ka South Sudan do dan to kor ngum to kor ke ngum no ngo bana liu jere wi ka South Sudan sha Allah da no ne na ci Ramadan both mal ke ni konti la mediator ngwan ke du no Ramadan la kwara gun mula ambassador Mohamed Ali Guyo ci jala no ci bondang routin ko ni ci nyur ala bon kuma kan bondang wana to shi ka rodian ling ka shi ka shar ken cikin ga top ka dob e to kor ka je re wacce ka South Sudan dob e non kor ki ma non terre wi ka South Sudan ci ka nyur ka shi ka rodian lingten shelar ne ne jene pan shanga jandang jok ka pai kel ron kin dang raw jandang ro diech me shi ka nyur shi karien ling shi bonamo jama lada ce jalat ke shi ka sharken jikan ga top ka dob danen to kor ka ja shi kan chunyur ke shi ka rodian ling duno ngoda ko jen tar bare long shi kan gor no bikan kon tung ne ke kan ken nyur ka ka rajan jok mande malde ko ben ka ja duno ngone kan kamilat kan do badan to kor ka ja ke me non kor rewi ka South Sudan je jela ne ne a jene shi bondang ro to shi ka cherken chikan ngamat gwa ki chikan ngamat gwa skel a terwal ki etel ga ko ngai kon ne shang la kana roal mi shi ga roal la mal mo la dia jega
kon kuma South Sudan man kula take delegation ika mishi ne bondang wana to mishi kan mo karin ke dundian modong shiri me shi angaje ne shi karodian chol ka shuri chol ke United People Alliance ala UPA shu kuma South Sudan shu ga no ngumo mo yerudun ga shoda mo ki ngumo madyen de dun kelo shu mena wala ngoda de ja kana lat na mo ngode ba je kula lat tem ko ala na do be dane tuok kur ke je re wi ka South Sudan man jak South Sudan ko shebte kamal kor bukan kulo wakatin ko kien wona ka responsibility tin kono ba kam ka ki letin kono be ken ka jek meji kan lat gwasa me ko che teral ka che tel gak mete kam ne kien jeni en wale bi ka nyoko nyur ka kwi kamen to kor ka jan chang an dang jur kele me che men shaling ka bi ka tidial bukan ko tuk ke Saturday ala changa kel ka pairo ron kin dangro jen dangro wi diech ka changa kel ka pairo ron kin dangro jen dangro diech mo biken mandana chikana lat ki men chika matten bikana lat kuma ki bikana lat jewi South Sudan mishamal mishigwa ki mishamal mishijek baje chuling kano dong chi chabia run ba ko ken ngode laken ngwana ken ka wil ngai kono no te ga duptu ngwani gan gor ka jeno dong de mal boder tok che men ngai yana laken wor delay chi gan gor ba to ko zane me te reide te ka kwak ti jikatin shi kel karwada so laken ngwana ken ga jaga jen ko kene diala right ti kene ngai karo ano o kwala cholo no na me siasa rama bika agenda de baben kamana na gore ala interest ni ken ka goal ko malat ken interest na South Sudan tama ka chuje South Sudan ka jam shi ji ken tungno wal ko ken diala ti to gwi kon ka ti te gre mal ka ne ngai ka rodian jeno jen ngak ken ngak alo ngai ka rodian re kuma kan won dungno shi ga te interest to goal ka kwi siasa ka ki politika man ku kon right ti le lat ka jen tama won kuma South Sudan kien we South Sudan te gane to ngwan to ngut ka refugee camp to ngut ka DP to shoot to lep ni the outcome kimen barar ka to man peace initiative ko en to man peace initiative agena hope ke ngasko be South Sudan balo ke balo marka atele ko to bilet work ngoda kana no we ke election ke ka queen gwene ko queen gwene mo ajalat ngot kan malame kan ben ci queen gwene she bo won yam sire me nga yenen won ko ngwini shaje lat ne ko ron kin dangro jan dangro bakel ka pay waro won be kalel jega tet ko na me she cha ka tumni me tar ke tar ka je du no chango chawo ka manang ne kan yam ko South Sudan tele je choice kene de contin la community tele ka voice ke kan do real contre which lip kan ma dan bu kon ben ka man peace initiative tama jen kwar yalla ne kwa ka chonga je ba mala dan en chik ben kam ne ken ba je kon lat yo be kul bere wi ka South Sudan alo lat ken marken ke duften konde kan rodian linkaja bikan kuma South Sudan ke liu bikan kul bu mat ke mishina mat bane de konde la ji South Sudan ba kula lat mana le rode bu mal ba kula ben mekan mal kan ben kan de tine de kon bu liu ka ji dawo ci ma ngai yana ano shuman tama to korte gaten kuma spele mayo kane South Sudan people defend for the kan nyini shanka western equatorial chirmen ngai yana no ci kor chop karo ke joki die ci to ka kor pai we ke ga jan ron jidide me ka pai kel cha kor ngwan cha ga ter kan ngode wa mulat kana mal taman peace initiative ngode ngot koru ka kujimi ngot koru kan ka we ana me ke le nyu de gwano ngot kum South Sudan ken gorno bi ka mal bi kan no mal mugor kan de kan no ga shankel karwada just a matter of takel ko biga matten ko milet kan South Sudan ke la tok chicken de la roal reide chicken de la te ngang nom reide ko mil gorgno de kuma dara mugo ade jelet kana sieji kan la nawal but ken te ken ke sharti go te lanyen ken te chimet ka mandan le ro de re which ka South Sudan la ni ko na shuch ko ngai ko no civil servant shuch ke an kuma South Sudan juch re wi ka South Sudan shuch ke jen malame ko roal lip kana mon mishi malame shaltman peace initiative mishi boy ke je jek ajeno bi South Sudan ba nyaw loy kor ke ba nyaw loy re rolka ajen chaje kula gorga jen go de je pelone ko ene me nang resource te ngwan kwak te ngwan de lana wi ke nang ke ajen le dana gorde nyaw ye kel ene ban yo je mu de dien bi atemal bye bye